Voilà, et assalamu alaikum de Jama TV, téléspectateur ben fo hande kadi salmitama kadi iɗon andi diye bela joli hewti ka plateau mon télévision Jama TV ardi non kadi hunde mawde hande kadi mi salminimo kala ka won ɗon mi yehi ha mi hewtimo mi salminimo juuɗe anden mi tolori kami duwa torode ko gara mi salmini jamma fof mi salmite kadi wonɓe lan e salminde ɓen surtout noddaɓe lan wiya vraiment hiɗa welanmi c'est à dire sago amen ko waɗi à tout temps émission ka télévision Jama TV donc andon tous les jeudi 22h joni haray foppu no ƴetti kali ka Jama TV no habbi ko honɗum addammi en ko honɗum addammi la communauté guinéen hara en salminira men ɓen e baɓɓe men kotiraɓe men kawraɓe men ɓen e kala mona dawroma en tout cas lon tawi ko sattore mum yo Allah ɗon ittanmo e hoore cammo ƴere hande no ɗon andi ko grand surprise mi addani on ɗo ka télévision Jama TV ka émission daroyiɗa ɗo mi hewtu ka surprise d'abord mi addayi pihum goto mbayɗo andi ko sati kon ɗum alliance de la sous-région satni kon ɗum abayoɓe salmin hiɗen andi ɗe daara e clip goto so Allah jaaɓi binde laali sow ka régime préparanel ɗum ɗon d'abord avant que mi ara e invité ɓen par ce que ma hande mi invité ɓen surprise jara no woodi e jamma par ce que en yaada kadi e téléphone on si en 20 minutes wonten e sans téléphone oya 30 minutes e yaada e makko e téléphone o yaaden e jama on kadi anden ko honɗum ɓe décidi waɗugo le 2 octobre jour fête indépendant sinami fa e 65e l'indépendant guinéen donc sénégal e ngal en feetemo feeto jano feeto moƴƴo feeto labaɗo avec alliance de la sous-région gonga Massi Diallo piloté par président Thiamala Bari Bantignel accama ndaren siven taw bintalali sow arten noon ka plateau men Jama TV hara fo lanni yarde boisson on yara ndiyan ɗan hebulo handa kon wérete par ce que andi kono grand surprise won mi yarde mi hollataɓe tawonɓe ka plateau ɓen ha ndaren bintalali aren arten noon ka régime arten ka plateau men saytum ka régime waɗi pré may ndaren bintalali sow voilà e série jaɓatami ana série jaɓatami wiyema signé bintalali sow ɗo an ɗon histoire bintalali no ɗuuɗi mais alliance de la sous-région président Thiamala Bari Bantignel wi ko ma bintalali adde sénégal waɗane sargal manam dello c'est-à-dire yiltemmo cewɗi ɗo waɗanno en ɗi en fin donc en plein par ce que pour wonde e yewde par ce que ko fi honɗum bintalali bientôt o heɓa 80 ans e poussiére mais ha weetango hande voix makko on sensali en yiye joni par ce que kala kamen wolani on prévu no woodi vidéo mo waddi on no woodi ka Jama TV ɓayɗo gandi ɗo ko ɗo woni min fenata si Allah lawlan ɗon jaaɓi kono ko min yi kon walata sakko ñandata sakko wala Jama TV way noon merci d'abord avant tout le président alliance de la sous-région et merci aussi le chargé de l'organisation féminine mana rewɓe alliance de la sous-région et merci tous les équipes alliance de la sous-région haray hande la welti avant tout d'abord komi wano Aïssa en tant que chargé de l'organisation ka plateau Jama TV pour la première fois président Mala Bari Bantignel ko télé maɓɓe ɓe wowti ɗo kono hiɗon andi si goɗɗum hino wadde joma so ɗum arta utta ba fangal woyna noon jamma on naatu ko ɗum hande addi président Thiamala Bari Bantignel wonde noon e chargé de l'organisation on pour la première fois wiugol bintalali sow wondude Petiyero Bantignel wondude Boubacar Horeya kono Dakar wondude kadi e kanko Hawa Niane iway ɗo Tamba wonde Elhaji Baba Mali haray le 2 octobre ko goɗɗum go assalamu aleykum Aïssa waleykum salam wa rahmatullah DJ Bella et waleykum salam wa rahmatullah Jama TV haray mi salmini o mi yetti o mi jarni o mi salmitiki on kadi d'accord et Aïssa pour la première fois que Jama TV non. alliance de la sous-région ko an woni chargé l'organisation est ce ɗawa yewde Jama on ko honɗum d'abord adduma ɗo avant yen fuɗɗo ka développe jugé on d'abord haray DJ Bala haray lan weltori ko landiɗa lan ɗon kon par ce que ɗa landike lan hunde ndimi yiɗi jaabagol min Aïcha haray ɗo yomi jaabo taw hunde nde landiɗa landen haray taw mi hiwroto taw hooreɓe am ɓen monsieur président amen on monsieur Jammalal Bari et présidente amen on madame Jio Diallo
haray miɗo hiwro on miɗo yettaɓe miɗo jarnaɓe haray mi hiwrike kala kadi wonɗo ka alliance de sous-région. Merci beaucoup. haray DJ Bella na ko metti jaɓade landiɗala. D'accord. En tant que Aïcha chargé de l'organisation des sous-régions. haray hande tigi tigi koyngal amen ngal ɗo ko sabidema hunde nde yiiɗuɗen nde faalaɗen nde miijiɗen hari nde haysi goɗɗo miijike nde waɗari nde addugol Binta Lali Sow au nom de Alliance des sous-régions de Dakar. haray ko ɗum woni hande koyngal amen ngal ɗo. D'accord. haray ko addugol Binta Lali Sow c'est-à-dire dellomo cewɗi makko ɗin par ce que o waɗi ko moƴƴi il faut goɗɗo waɗi ko moƴƴi koye a yiltamo ko moƴƴi ko ɗum enen pullo Fouta andira ɗen ko ɗum kadi enen Guinée en andira ɗen président Thiamala Bari Bantingel initiative o moƴƴi labama mais assalamu aleykum d'abord par ce que ma waɗon face à face e téléspectateur ɓe. Wa aleykum salam DJ. haray ko waɗi konta ko weltanagol on onon ka Jama TV ɗo. D'accord. weltanoɗen PDC men o e onon animateur ɓe wonɓe gaɓen fou. D'accord. weltanoɗen kadi communauté sénégalais guinéen wonɓe Dakar ɗo ɓen fo e africain ɓe wonɓe ɗo e o saaha ɓen fo e so yimi ari ɗo hande miɗo wawno nulde nulal ngal yettoto par ce que si a wondi wano Aissa en ɗo e certain vice président an on e secrétaire à l'organisation on ka worɓe e membre on complet haray ɗa andi no woodi ko nula. Naam. kono mi yiɗa jembinde goɗɗo sago am komi yaltin pehe an ɗen e DJ ko nafa gandal ko pehe ɗen nafa gandal ko wawgol mandinde ko pehe ɗe heɓi ɗen haray alliance de la sous-région immorde e kalifum halfinɗo mi on ko ɗum addi mi arde ɗo hande pour yomi tinodir e guinéen ɓe ɓen e sénégalais ɓen e africain ɓe wonɓe sénégal ɗo ɓen. D'accord. comme no DJ wano Masi Diallo ménageur Binta Lali on sifori noon ko afrique fof noddituɗen haray noon ko andintingol enen iwruɓe lagine ari ɗo ɓen no woodi heccuɓe en no woodi goreɓe Binta Lali no woodi ɓe heccuɓe Binta Lali kono andi saayi Binta Lali andi fewndo makko hanki andi fewndo makko hande o yaafoto pullo Fouta no wi bukkol kular no juuti kono mo ɓucci kawre no duwa muusude ndu en jooɗi miijituɗen wona fi concert wonɗen addirde Binta Lali wona fi ɗaɓɓere jawdi wonɗen addirde Binta Lali Binta Lali ko musidɗo men ko aadem men ko leñol men ko guril men donc enen hiɗen duwa Binta Lali goɗɗum yo Allah dandu en e ko wowleten fii siɗɗo yaagal e huwodiral e jeydigal e sadaka tawa en wonda e wano oɗo o ɓanti ɗengal men ngal aduna Allah fof hande no weltori ɗengal Binta Lali ngal sabane weltori ɗengal men ngal sabu Binta Lali Sow donc hara enen kadi duwa moɓade hayso jemma goto haysi tawi woni yonti wata heɓde ko waɗana en enen e ambolo ko jonna en kono ɗen tori le 2 octobre ɗo yo taw goto kala wonɗo Sénégal ɗo woni ko bitiki joguiɗa woni ko puusi joguiɗa woni ko restaurant joguiɗa woni ko séré joguiɗa yonti heɓo hay say ko 1000 francs mo natoyta o ƴetta o jonna Binta Lali Sow ka hoore podium o haray ɗum haray enen kadi en holli jeydigal men ngal ndaaron aade meɗen goto guinéenjo maninkajo mo sigiri nde yanoɗo ha o mawni ko yimɓe makko ɓen fof mooɓi waɗi sargal yehi darnanimo galle sodanimo oto ko on sayti président on Guinée noddi Binta Lali okkimo otowal donc enen kadi Sénégal eɗen andi si tawi Binta yewti ɗo si Allah jaɓi saabu annabijo wona Gambie na Côte d'Ivoire kala ko africain jo woni Guinée jo woni hiɗen andi siko waɗoyta ɗo kon ɓen kadi ɓe noddaymo ɓe waɗanamo sifa ko waɗana ɗo kon haɗa eɗen torori jama men on fof
yo motivo le 2 octobre hewta ka centre culturel Douta Seck Medina wallito en président Malal le 2 octobre Douta Seck pourquoi choisir donc date mon daruma ko jour fête l'indépendance de la Guinée wi donc wanna do sargal Binta Lali mais c'est que fête indépendance Guinée on ko 1958 eɓɗen indépendant Guinée donc si tawi woni 1900 woni 2023 haray ɗen duwa enen kadi noddutude Binta ɓay e yii duuɓi makko ɗin e yiino fewndori enen kadi waɗanemo sargal ko honɗum no wiyete sargal c'est-à-dire ko jonnutugol mo cewɗi kanko kadi itta hakke wonɗo hakkunde men on haray ko ɗum woni ɗum ɗon donc haray noon himo toɗɗi kadi ɓe o yangodayno hanki eɓe one yangodude hannde par ce que sa nani menen ko menen wonno saayi kaarijo ko sayi ɓe maayi ɓe aɗum lutti kono haa jooni ko kamɓe o wondi himo toɗɗi wano Aissatou Bari Bantingel en e wano ɗe taaɓe wonnoɗe ɗo aranu par ce que woɓɓe ɓen feƴƴinino kono kanko annda ɓe feƴƴinino e wano Binta Yombol en himo toɗɗi ɓe buy maɓɓe waray sago makko ɓen ɗon ɓe tawete wano Bammal Sénégal ɗo hiɗen anndi ko tuntere kono imo sago makko Bammal tawete hara ɗen tori noon communauté men on par ce que lettre mo atti ɗen naɓude on fii o événement wonɗo e wadde ɗo ko kamo en Guinée atti ɗen naɓude lettre hikkutuɗe lettre on ko ambassade kono ɗum adoɗen ɗin ɗon ɗiɗi kala ko wiyete ko guinéenjo surtout leñol pullongol haray ɗen anndi ko moyen Guinée représenté mum donc eɗen anndi ambassade men on ko kanko woni hoore kala guinéenjo iruɗo la Guinée ari ɗo ɗum waɗi eɗen ɗin ɗon lettre ji ɗiɗi naɓuɗen kono no yen yoɓe anndu e communauté sénégalais Guinée on fof ko mamaɓe meɗen jindidi yangodi ha l'islamu ñiiɓe ɗe ɗo leyɗe ɗiɗi kala ko wawete wadde enen ɗo ɗe leyɗe ɗiɗi ma jonnodiren juuɗe haray en heɓoyay hoɓɓe ambassade on heɓay hoɓɓe moyen Guinée heɓay hoɓɓe par ce que wawata wadde hunde haray mum teddinoyali autorité ɓe Sénégal ɓe conseil on conseil bureau conseil on kadi hendi ke lettre mum d'accord bon président Malal avant mi ari Aïssa en tant que chargé de l'organisation Binta Lali so kono wirɗon noon duuɓi makko ɗin towi mais onon on hoolike Binta Lali si ari ha joni no wawi waɗande jamma on ko wowno wadde kon par ce que en tan ƴindi carem wonde équipe makko on est ce que par exemple ko artiste compagnie ɓe moɓen wono Petiyero no falama compagnie de ni wono Elhaji Bamal no falama compagnie wono Boubacar Horeya compagnie woni falama wadde compagnie ni argol donc essaye ɗon on watta haray wonali si chargé jour ji et puis haray journée on ɗuuɗa par exemple par ce que ko fuɗɗi 20 heures o maximum haray 4 heures du matin en wawa seedde Douta Seck DJ question on c'est important hunde wotere no woodi o tam ɗo ni hannde yo jama men on anndu no andirno ɗon oya say ko waɗɗen anniversaire Boubacar Demba on ida andi ambassade ji ɗin buy iwno leyɗe goo ari ɗo autorité ɓe buy iwno Conakry ari ɗo tawi ɓen ɗon hina hay invitanoɓe fewnduɗo ni kala ma waɗa yimɓe waɗa ɓe théâtre Guinée ɓen e kañum artiste ɓe anndanɗarma ɓe tawaka invitation o wono Petiyero en certain woɓɓe no toon ɓe inni ɓe yoɓanay hoore maɓɓe paasi ɓe ara ɓe tawe événement on ɓay ko sargal Binta Lali show kamɓe kadi gimi buyi ɓe yimude hannde kamɓe kadi ko e makko ɓe copie hiɗon anndi normalement ko jonnata yimɓe respect weldindina yimɓe ko si tawi ɗa waawi respectde o ko baaben an o ko karama ko an d'accord ɗin ɗiɗi woni première relation pour yo yimɓe wondu e teddungal heɓa teddungal d'accord avant ɗin ɗon piiji Massi c'est notre doyen Massi ko weldimo ko Massi woni le président l'association kala mon ɗaroma dal artiste wonɗo la Guinée en même temps ko gollowo ka ministre de la culture mais onon e Massi on yewti ha Massi waɗi vidéo andini même jama on fof inchallah waramo Sénégal le 2 octobre est ce que artiste on ɗon hooli jokka e Massi à 100% walla haray ko vidéo tum ɓe watta pour welnugol hunde nde mais hiɗa anndi aɗen ko karama ko mum Massi ko kanko woni ménageur Binta Lali
ko kanko woni ménanceur pétiére donc e amal laari e certain woɓɓen toon par ce que anndi hunde nden nde a jannganal nde ma yangoral nde moƴƴa a wata andude no foti kono maasi e certain wiyeteɓe ko ménageur wona gootum imo janngi ka ministre de la culture o gollata et puis kadi kanko woni président kala artiste ji on ɗo guinéen jo haaluɗo pulal donc haray koyen anndu de ça min ñande mi proposanno maas mi innimolan faala e waɗan bintalali sargal o wulluno o miijiti o inni e onon haray o waɗi ko haani e ko ɓuri haanude par ce que jusqu'à présent enen e maasi toujours ko woni wiide en koyen hollutu sénégalais ɓen fof woni nokku ngoto jemma o wona jemma sénégal o guinéen d'accord sénégal o guinéen chargé l'organisation Aïssa hande kon woni pilotude organisation alliance de la sous-région en tant que debbo ko honɗum marɗa ko wawata yewde jama on e anda en tout cas sargal bintalali on wona ko sama kala wona ko fijirte ko teddungal ngal dasatake way DJ Bella haray min Aïcha ko mi mari mi hokko mi holla jama on haray ko yoɓe andu ala fus ko ɓe hulata e muɗum par ce que bone ala e muɗum piiji ɗin fof no heɓɓitana a temps sécurité no woodi a temps l'organisation no yaaray comme no duwa yaarude noon ɓe andita kadi ko wonɗen e wadde ɗo ko wona enen woni e waɗude ko enen e maɓɓe woni e waɗidude d'accord kala haali pular e kala africain jo wonɗo e nder aduna on fof yoɓe andu koko waɗuɗen enen e maɓɓe na enen tun wonɓe ko initiative on ɗum jogui ɗen voilà ko wona alliance de sous raison to woni e wadde c'est toute l'Afrique voilà merci c'est toutes les communautés guinéennes haray yoɓe andu kadi bone heɓota ko nder toon par ce que fof no programme d'accord guere waɗata sonkata marɗo naatay mo ala naatay mais est ce que Aïssa heɓata probléme wano bintalali wano petiyero wano Baba Mali wano tawatana ɗum Boubacar Horéa e artiste ɓe woɓɓe kadi engagé ɓe argoɓe ɓen andali par ce que miɗo ƴenti fewno ɗo heege jemma 15 mo inna ko Sénégal Mamadou Tog no inna ko Sénégal compagnie gol nene maɓɓe et puis mi andina on Binta Timbi no toon Maymouna Mali no toon mais est ce que a heɓata probléme ka organisation addugol ɓen ɗon fof wona juuɗe ma oui min ɗum ɗon ko hunde fandude e an haray par ce que ko golle an watti ɗum ɗon kadi équipe momi mari on miɗo howloriɓe d'accord alliance des sous région wona ka hunduko ko ka ɓernde e ka golle d'accord min accata fusu feƴƴa d'accord organisation amin on komin ƴettuɗomo min jangganimo ha min hunjimo d'accord ala mo min hulata ala mo min hersata e gon sengo ɗon par ce que fof no reeni organisation amin on haray noon ɓe inni si watta goɗɗo yeggitu ko feggi andita ko yani haray si tawi woodi heɓuɗo duttu e muɗum yoɓe ndarude balle concert men o concert mo waɗuɗen grand théâtre si tawi probléme mum heeɓi ke nder mum walla goɗɗo ari toon o inni kanko heeɓi ko mettimo e nder muɗum no andi grand théâtre bo no fayda no sécurité hoore mum hay so addi police gendarmerie atta no sécurité ɓurti sécurité hoore mum mais ɗo ko centre pétulaire est ce que ko ɗum ɗo mi innuma no grand théâtre sécurisé noon si tawi a sécurisaki sa sécurisaki an ko salon sécurisé o hara a sécurisaki si tawi ƴettanoka disposition ji fi joɗɗingol annanɗa hoore ma fus memminotako ko tawi bokka e concert ma on haray no hayso ko honto tigui de waɗɗa hayso ka nder suudu ma feƴƴuɗa walɗa bankuɗa bafeɗen fof probléme on tawete Aïssa no wodi ko anni mi piiw gotum parce que pour la première fois alliance de la sous-région organisé ɗum en wolata ɗum ɗon ha wiyenna pour la première fois waɗugol sargal bintalali pour la première fois waɗugol yidugol e Baba Mali yewde e makko pour sargal bintalali pour la première fois petiyero compagnie go bintalali pour la première fois mais ɗum ɗon fopp na ko anini min par ce que mi wowtemo mais ɗe taaɓe ɓe wiwu ɗon en tant que vous les organisateurs wi ɗon ko taaɓe ɗen gonɗen iɗon mari 25 taaɓe yeeyeteɗe taabal no fuɗɗi 50 000 taabal no fuɗɗi no heddi 100 000 200 000 ko honno mi yitor ɗon ha taw ɗon mawa ɗon ɗen taaɓe de 100 000 de 50 000 est ce que ɗon hooli jama on heɓay ka soodaɗe tigui tigui andi sa landi kala so waɗi question ji haray miɗo welti jaabagol d'accord
en tant que min Aïcha min déjà e hoore yam mi heɓi ko caméraman on no reeni lan ko ɗo mi woni wolde mi hulari wolugol ɗum ɗon min e hoore yam min Aïcha mi heɓi ko sodnalantade 10 ɗe jeelu ɗe 100 000 francs jeego ɗe 80 000 francs. Ah bon? Oui. Ɗiɗi et de 250 000 tati. ɗon andi président mi yiɗa jogo ɗon Aïcha nini jajama sikku mbuɗɗi ngari non woodi mbuɗi natuɗi président kamɓe ɓe andi woodi mbuɗi natuɗi. D'accord. Parce que kamɓe woni président amen kamɓe woni trésorier amen. Mais pourquoi so mbuɗon non ko ɗum parce que minen non mi waɗɗo la honde hoola an hiɗa andi ka wonɗa ɗon hoolade men huuliɓe men mais wawi ko kamɓe wuri c'est chargé de la culture quand même. Oui, c'est un chargé de la culture himo andi kan kadi golle makko ɗe par ce que imo wadde ɗe. D'accord. Donc si mi faami pour jaman faamu taabe no woodi taabe ɗen lannali mais haalduɗen yo waɗu 25 taabe danoɗa hoore ma ko ɗen ɗon woni on ɗen yeyde ko heddi gon hattamo kalana taabe ɗen wota esse jama on ta sikku ko taabe tun woni toon ara biye ala ko yeeye voilà il faut développement ɗum ɗon ɓe anda andi ɗon kadi ko gonga ma taabe no forma par ce que ko fi bintalaali so wona e wowleede hay si a arata aɗa wawi participude si tawi a wawata arde inna a wawata yaade soirée par ce que no woodi sodanɓe lantaɓe ɗiɗi ɗe 250 000 ɗum ko 500 000 ɗin mbuuɗi mi yendi kadi haaɗi juuɗe président ɓen ko yimɓe ɓe anndanɗa hoore ma ɓe yahata soirée ɓe jentota ko musique kono ɓe participe l'événement o fii hon ɗum par ce que ko inna wona fi concert ko fi waɗgor sargar olof inni ene pullo Fouta innuɗen attends mi coupete ɗon wona fi concert kono noon ko concert bidalali jode sur scène avec orchestre complet c'est ce que je viens ko wonɗen e waɗude ko ɗum a pooɗon a muñota parce que c'est l'animation qui est là. D'accord. Parce que ça yi kabinta laali so wari Elage Baba Mal woni Petit Yero woni Boubacar Horia woni e Oumou Koundara Hawa woni e ko iwtiroy ɓawa ɓe ɗon ko woni sa inni koyngal da honno koyngal yiƴota ko wore dimmota ko ray ko sama kala. Président, oui. Alliance de la sous-région. Pour la première fois d'abord, je me remercie parce que aux formalités, table, pour table. Pourquoi jaɓuɗon absettande sonnaɓe men ɓen hikka ɗe taabe yo waɗe essaye ɗon hooli ɓe yeeyi o 25 taabe pour déjà oɗa en yii ko yeeyi kon donc ɓay ñanden o waɗi ɗum ka reni o ka bureau min tigi mi waɗi fier donc min e hoore an e ngal mi yeeyi de taabe teddugal mum bravo c'est vrai ko gonga makko voilà mi wolamɓe tun o inni mi coodni on taabe andi DJ Bella min mi wawata fewde caméra mi woola komi wooli o no gasa noon ko yango dante ko fi ñande goo e mi wawa wiide ko Aïssa wi kon c'est important rewɓe no ka nder rewɓe e jakka ɗum rewɓe no ka nder rewɓe e andi min kon ɗum woni mi jaɓa minni on toujours komi crée o nami luuɓo toon no gore a wari est ce qu'on faami min miɗo wawi wiide rewɓe no ka nder rewɓe wallahi par ce que mi ɓooyi organisme mais nde yawnoɗen ha miijitiɗen ko honɗum waɗete hen lo de o toon ko honɗum tawnoɗen miijitiɗen wiiɗen o suddiɗo men o ɓooyi tampude jurol men o yoɓa paasi Guinée o ara o hiira Sénégal o yiwa Sénégal o hoota Guinée Allah hokkalimo ɓiɗɗo Allah hokkalimo cuurum ha ka weetango hande ka bintalaali woni ɗo o heɓanaali hoore makko galle mum makko o heɓanaali hoore makko ɓiɗɗo mo innata ko ɓiɗɗo makko reedu enen kadi miijitiɗen yen noddutu jama min on fuu tawa mara amoyay amoyta kala miijitortoɗo fii Allah hooti annabijo ɓaano ƴettude okkidire hayso ko police wonde no okkude yo wakkilo nde ñande hewta ka duta sek o tawta en e nder wallugol kanko e bintalaali suu ko honɗum no waɗi ɗe taabe on andi wowɓe wa malal hare hay no wawi jiñude kono si tumbi wonde hare sago muɗum amidata e fayɓe mum ɓen ɓen no woodi woɓɓe hare ɓe faala jooɗade ɗon
ɓe wona ɓe consoma piiho ñaamete meɗen ɓe jento ko Binta Laal yimayno hanki ko yimata hannde kon ɓe anndita hecci hanki e hecciti hanki donc ko on systéme ɗon ndarɗen tawɗen yen ƴettu on golle ɗon halfinen Aissa en Aissa noon e certain wano présidente maɓɓe on e Mamadou Binta e Robosi e hawri e secrétaire général rewɓen e mi sikki ko madame no acceme wala donc ɓen ɗon on fewno ɗo yetten Allah d'accord on andi ɗuɗugol qualité e quantité safidi ɓe ala e ɗanade jemma ñoloma mi sikki tun ka wonɗen ɗo ni sen mbuusiɗo en naato e joni en tawa e kamɓe koye ɓe jokki windugol kaydiji jemma ñoloma kala sere ka woni e nder Sénégal e nder Dakar o hiɓe yaade autorité jo ka woni hiɓe yaade e wawatano wiide hari e yangorali ɗon kono batti yanginoɗe yangiki ngal sa dasiki ha a dasama amandito to goɗɗum hay sa janga. Très bien, président Chamala Bari Bantingel, pour vous assurer vraiment d'état ballon. Alors, président, parti ensemble pour le Sénégal. On a no ya woli nde yette sojo do. Non, Elhadji Mamad Salih Sow. Nane me yewtuno o wi no mo fala participer déjà ka débat. C'est pour cela mi naɓani écoute ɗon telen ɗon mi haalante hunde wotere mi andintina kadi guinéemɓe ɓen kala ka on tigi jooɗori e ka o toolori e ko faami e no faamori min ɗo min mala depuis 81 mi naati ɗo miɗo jokki affaire kala ko wiyete ko jokkere en ɗan e nder Sénégal ni ka sport ni ka culture ni ka juulirde ni ka concert foppo miɗo e muɗum kono ka yirumi Mamma Saliou Sow on e fi communauté men on himo faala wallitade communauté men on kon mi meeɗali heɓude goɗɗo dunkiranɗo en haaju wa Mamma Saliou Sow fi honɗum même malal bari fewdo ka o jooɗi ɗo e ka wolta ɗo ni no wawa woɓɓe ɓen hara jaɓata ɓe andimi bona ɓe andimi añana kono hara ɓe yiɗana lan teddungal ngal kono pellet Mamma Saliou Sow no yiɗani guinéenɓe ɓe yoɓe hettu geɓal maɓɓe Sénégal ɗo yo jama on noon andu an e jokkugol goɗɗo ina fi kaalisi tun hiɗen nawna hiɗen nawnire hiɗe yaha ka police hiɗe yaha ka tribunal sen heɓi goɗɗo wawɗo en daranade wakkiloɗen daranoɗen mo wallidiren e makko ko na fi ñande wotere goɗɗo ɗaɓɓata goɗɗo. Voilà, président Chamala Bari Bantingel, chargé de mission à la conseil et environnement conseil social et environnemental Sénégal koɓe chargé de mission 5 personnes guinéenɓe ɓe waɗaɓe ɓen alhamdulillahi rabbil alamina grâce à Elhadji Mamad Saliou Sow parti kanko jogui parti ensemble pour le Sénégal directeur ASP ko kanko watti wiide kamɓe joɗɗon o wi mi soodi taaɓe ɗiɗi wona taaɓe ɗiɗi tum o dari ke ɗo noddi en o inni mi hokki on grand théâtre yahe organisé o mbo waɗani en ɗum kabi tagaɗen hay goto grand théâtre ko 4 millions en tout cas mais en tout cas il a fait son effort en tout cas Elhadji Mamad Saliou Sow avec tout à collaborateur parce que wona kanko tum emo wondi e vice président on mbaalo et puis Habib le directeur cabinet aussi à la mairie parce que kam ko mairie Abdoulaye Daouda Diallo bon en arte ɓen ɗon ka paremɓe d'accord donc haray ɗum ɗon fopp ko no wondi e haɗɗe wondi e mum le 2 octobre mi yetton hunde wotere musidɓe hande seɗen wowlude e wola fi on tagaɗo par ce que fiyon ɗum insa wolen fi on tagaɗo ko neɗɗo man ɗawre ma gonga président wowlinani mo jiñata o hokkata yette sojo noon yette soɓɓen noon ko jiñayɓe et puis ɓe hokka kadi yette soɓɓen mi salmina d'abord avant tout nentene mbalde premier dame makko on e Hassatou andi min ko min jomboyɓe wala e Hassatou ɓe salmina moƴƴa salminen si kan kadi ko wakkama ɗo woni o siiwa e télé o moƴƴa a tout temps ɓe invitama ko télévision ɗo wala fi parti o salminen kadi wonno mairie Wassat ɗon Souleymane kan kadi mo siivude en fewn ɗo ni mo en direct mo siivude en par ce que siɗe wadde émission ɓenne mi envoyé ɓe lienji ɗi foof koɓe won toon ɓeɗe koɓe jotta koɓe ɗara téléji ɗin ɗo donc oɗen andi paren on Elhadji Mamad Saliou Sow woni premier hande Sidi Ndeylo salminen mo kan kadi waɗi effort jano ka parrainage o wi en tout cas o accepti parrainage men on pour la première fois
wo jammara président jammara di geste welɗomo par ce jour final amen dongol tuma président inni avec délégation ari jooɗi welimo kanko ɗum weltamo ina président jammala sago makko ɓe wonduɓe gollida tun haray o remercie on ɗum ɗon voilà si en feƴƴi ɗon arten ka monsieur Ablaye Dawde Diallo kankadi ko parrain ka concert e ka sargal bintalali so monsieur Aliou Ndoye maire Dakar Plateau ko parrain ka sargal monsieur El Hadji Wuri Thialéré ka conseiller ko kamɓe woni invité d'honneur on e ambassade Guinée on ko kamɓe woni invité d'honneur ɓen donc iɗen mari kadi wano certain leader ɓe politique faalaɓe tawtude e sargal ɗon par ce que taw yeggitu fewno hande Sénégal fo no besoin en kono enen kay no woni ɓe besoin ɗen donc haray noon ɓe besoin ɗen ɓe jama on andu ko ɓen ɗon besoin woɓɓen no ka ley tapita donc haray charge e waɗaɓe chargé de mission ɓe 5 personnes ɓe fof ɓe gaccali hay goto haɗa ko teddugal e maɓɓe mais Dj Bella chargé de mission on ko wono ɓurɓe ɓen koko balluye on en waɗi ɗo délégation e yehi ka balluye vraiment en félicitiɓe weltanike ɓe d'accord en tawno teddungal moƴƴal toon enen ko tortoɗen Allah ko Allah tawnen tawnden ñalanden tawa info meɗen hiɗen e jaam d'accord haray noon hiɗen tori balluye ala Medina ala en fof koye nene goto baba goto ko ñande haajo yani mo be andata ko ɗum nafayma haɗa koyen jondidir juuɗe hay goto ala wiiɗo ko Dakar Plateau mi hoɗoyta ma ko balluye mi hoɗata ma ko jaam ñaaƴo walla miɗo yaade Mbour koto mi hoɗata ko sa hewti ga tawi siɓɓe ma ɓen no nokkel kaari yaha ka tawruɗaɓe ɗon kono hay goto e meɗen ala wiwo ko nokkel kaari duwano wonde koyen jondidir juuɗe wonen nene goto baba goto en tout cas enen ɗen ƴetti fop watte juuɗe jama on ko idée on adduɗen faalana ɗen suddiɗo men on enen kadi ko lootihanen mo gonɗi par ce que wano o suddiɗo ɗon min ni on noon sa yehi Conakry a yii yimɓe ɓe kafuduɗe lagine ɓen ko ɓe jokki en ɗan kon a tawa enen kadi ɗo e Gambie Mali on wiyete Mauritanie kala ka goɗɗo woniri tawi ko haaluɗo haala men kan e iwruɗo ka iwruɗen ɗon emo dowa so heeɓi feere argol hayso ko 1000 francs o naata o watta e junngo Binta Lali Sow Binta Lali Sow tout à l'heure régime o signali lan si Allah jaɓi en feƴƴina vidéo Binta Lali on joni e masi on jama o nana ko honɗum Binta Lali wowli mais mi artay ka chargé de mobilisation ɗo mi feƴƴi ka régime ɗo andi Mamadou Binta Robos ko piliewal lagine fof no andimo Sénégal fof no andimo e côté wakkilare makko nden ka côté mobilisugol jama on wona hunde wotere ko kanko sarsa mobilisation hara en salminimo ko wondare ɗo Mamadou Binta fewn ɗo ni ndaare depuis départ ɗen kanko mo ka télé mo ka écoute Mamadou Binta way ɓe inni giɗo ko giɗo giɗo ala ko yoɓirte sina giggol Mamadou Binta min miɗo andimo depuis ko woni paykum ko neɗɗo tinniɗo kala ko halduɗa e Mamadou Binta ko himo jokki ko halduɗen kon donc hara en andini kadi jama on wona neɗɗo wowlo ɗum ɗo waɗa ɗum ɗa kono no yeeso itta e kumpa yeeso itta e kumpa président Jamala Bari Bantingel mi arta e ma Aissa joni en gaynali no ɗiɗo mais andi ko étape on en arde Kio Diallo en tant que présidente en salminimo kankadi kanko e secrétaire général on DJ Diawo kankadi ɗo andi fewn ɗo yiɓe jooɗi nokku goto secrétaire général on ko DJ Diawo porte parole en même temps avec secrétaire général féminin ko Safiatou madame Bari donc il andi bureau no jooɗi ɗon en tant que ala organisateur merci aussi à Souleymane kankadi voilà e kala équipe wonɗo ka alliance de la sous-région mahin ka régime ndaren goɗɗum après arten noon ka plateau men Jama TV arten kadi ka téléphone régime meɗen heeɗima assalamu aleykum jamatul muslimina fulɓe Fouta jooɗiɓe Dakar e kala mo ɓe ka jooɗi wo komin Fatumata Binta Lali Sow woni e salminde jamaji Dakar ɗin andinaɓe meɗen yaade Dakar e suyoygol 10 octobre centre culturel Douta Seck haray min salmini on min landike tan ala e mum e dow leykol ngol
Malal Bari Bantingel e wondiɓe makko ɓe fof e Aissatou Bari Bantingel e Fatoumata Binta Yombol ko teddungal Baba Mal Baydi Baba Mal Fouta Toro giɗo Binta Laali on kanko e manager makko on e tigi tigi on haray min salmini jama Dakar on gorko e debbo min salmini senesi Dakar on gorko e debbo min salmini artiste ɓe Dakar ɓen fof min salmini artiste ɓe Sénégal ɓen fof wona o ma o haray min salmini sukaɓe kala jooɗiɓe to yo andi min wayri Dakar haray no yon andu meɗen yaade toon Bintalali e groupe muɗum on e manager on Diallo Mamoudou Mafi laɓe ɗettere ka jobboyaɓe dow wara e wi innete Alpha Oumarou Niba Leluma on non ko paykum Mousse Mamoudou Massi Diallo manager international haray yon andi non sukaɓe am ɓen fof haray yon andi ɓe mi wawata on sifanade hay fof koɓe anduɗon tu wone yaade na wondema haysi men ɓeydoyi ɗon kadi haray yon andu on wayru men ɗum hande ko kame wonno ɗon meɗen jogiti ɗon hande meɗen wondi e muɗum e haray tigi tigi on mi salminima am Binta Yombol ko teddungal e moɗon meɗen yaade toon min salmini toon Aissatou Bari Bantingel min salmini on min lambikita naala toon fof haray tigi tigi on ko yon andu ko teddungal Leluma teddungal Labe teddungal Mamou teddungal e Kundara teddungal Gawal teddungal Telimile teddungal Dalaba teddungal Pita teddungal kala haali kulal ka jooɗori teddungal kala ɓiɗɗo Guinéen ka jooɗi e nder Dakar e nder leyɗe ɗen foray Bintalali e groupe mum on min hewti e centre culturel Dutta Sek aray noon taw jeggiti ɗum e 10 octobre min hewti Salla Jaɓi on anda e noon on wayran tum hande komi goto mi sansakini e sukaɓe amɓe donc andi horde sisa ko bari to goɗen on majjata nde himo dooƴi yu e kanko fof e groupe makko on e Chers concitoyens, bonsoir, mélomanes de Guinée, d'Afrique, du Sénégal et de partout. Je vous dis bonsoir, bonjour. L'événement tant attendu à Dakar le 2 octobre 2023, tenante piquante sonnante, au centre d'Outasek, sous l'invitation de l'association l'Alliance Ouest-Africaine de la Jeunesse, pilotée par le président Malal Bari, accompagné par d'éminentes personnalités, dont Hadji Aissatou Bari Bantingel, Madame Binta Yombol, etc. etc. Binta Lalisso et le groupe Super Waliab et du Fouta Dialon se reproduira le 2 octobre à partir de 20h au centre d'Outasek, tenante piquante sonnante, avec la participation de El Hadj Baydi Baba Mal, le roi d'Yela. Soyez présents, n'y manquez pas au rendez-vous à Dakar, père de l'Afrique de l'Ouest, le pays de la Teranga, le pays de Baba Mal, le pays de Youssou Ndour, le pays du bonheur. Venez participer à cette grande fête de l'indépendance de la Guinée, célébrée par les ressortissants guinéens à Dakar, avec les Sénégalais qui vont nous accompagner et tous les ressortissants de l'Afrique de l'Ouest résidant à Dakar. Merci, on vous attend, tenante, piquante, sonnante. Très bien, et merci beaucoup. On a dit que nous avons ko Bintalali so a manager makon haldi fotti donc aray mosiɓe ko ɗum ɗo wonno komin seedintan taw ko alliance de la sous-région watta ko nombre de personnes on hande no ka page Facebook président Mala nombre de personnes jama no heewi hande ka page Facebook par ce que lanzama partageama laykama numéro téléphone 78 kono wowiri noon 116 82 38 Aïssa avant ya waɗu clip Bintalali question par ce que moɗanni ɗo clip Bintalali question girasi kon ɗum haadi nane a faala wolde haala goo ka côté komi wi comment dirais Mamadou Binta Bos voilà essaie da wawi développer ɗum artangi jugé oui mi falano wowlude ɗon par ce que sa andi sa wowli fi neɗɗo welay ɗoma sago ma si goɗɗo wowli fi neɗɗo sayɗa hittini fi makko o wowlay tun gukkoɗa d'accord par ce que Mamadou Binta ko hayne yawe nangodire liɓe e to juura par ce que wona yon yirumo comme no yiruɗonmo noon hino woodi ko woni e makko ko yimɓe ɓe ganda yaajendi e moƴƴere ɓernde e laaɓere ɓernde d'accord watti noon kadi na kanko ɗum ko équipe on fof wono président amen on Djiwo Diallo debbo laɓaɗo yiɗaɗo
akasa ko non defima problème ko ɗum haɗa yi ko ɗum par ce que worɓe ɓen fof no yiɗi mo moƴƴuɓe ɓen fof no yiɗi mo anjuɗo mo wawi so haray ɓernde ma nden laaɓa ɓe laabaka ɓe yiɗatamo ɓe ɓernde mum laaɓa ɓe yiɗatamo ɓe holta ɓe yiɗamo awa faami o yafoto noon ɗen d'accord haray so arti ɗon kañuma debbare no hulɓini e Aissatou Koundara wono Aissatou Koundara vice présidente o vice présidente on way haray watti ɗon kadi e Aissatou Keita fenɗo himo laggine par ce que mo heeɓi fatunde nano haray no ande koyen fof jooɗi Aissa mi falno kuppude seeɗa ne Dj mi anda kon ɗum addi alliance andi ɓe sansi visage ma par ce que hari na o visage o alliance ɗon no mi anda sa yimɓe goo kadi falte jembude alliance on kañum kadi ɗaɓɓoya wonɓe wiyano wadde moƴƴo andi kono gaddi ɗum noon andi alliance on hari woɓɓe no suuɗi ɓe nder toon kadi ɓe suuɗi ɓayno min yalti hari ko menen suuɗi menen e Mamadou Binta en hari ko menen woni ley min taw ko ɓe min waɗa flagrament par ce que ala ko min suuɗo par ce que min wonda yimɓe bomɓe min wonda yimɓe taafuɓe ko yimɓe yiiɗaɓe moƴƴuɓe wona bonkiɓe jokki siko bonki jokkuno ɗon min jokkatano naafi on waɗi concert hatta waɗon yehon ka juulirde naafi on waɗi concert hatta organise on jang min ɗo miɗo wadde deuxiéme femme andi noon tay so cippinayi men ɗo en tout cas ñande goo de mi yano woɓɓe goo ɓeyni ene ko jelomarɗa wi miɗo fokkiti ɗaɓo ɓeni no wangiɗa moƴƴat ala poyiɗɗo jakka walla mi woltano ko feƴƴi ɗon continue andi si mi yari e plateau haray ko ɓe mi no ɗawɗi firi quoi par ce que fi hon ɗum ɓe mi wondi ɓen ko ɓe mi waɗa free so a wondi e président Jammalal Bari a wondi e présidente Djio Diallo a wondi e secrétaire général Safiatou madame Bari Safiatou Camara madame Bari a wondi DJ Diawo DJ Bella wuuri Guiɗo Jama a watti ɗon Aissatou Koundara Aliou Bari a watti ɗon non Aliou Bari e jooɗo lagine o ñaama minen miɗen ñaamude kalisi Dakaru a wondi e sifa ɓe ɗon Mamadou Binta en a wondi e surtout wono série ji nananɗa hoorema les femmes de Rebeuss les Kadiatou Timbi les Binta Timbi tu vois il y a de belles dames qui sont là entre parenthèse mi hiwro kadi tanti Binta Yombol min na tanti yanko Diadiang parce que min kafi Alaji Alpha Amadou de passage mi inna ɓe mbiɗo lando si ɓe ndikki yo Allah ndikkimɓe hoore jam moƴƴere keɗen kafa yo Allah ndikkimɓe hoore jam moƴƴere hiɓe nawni seeɗa e Allah jontuɓe hoore maɓɓe haara ɗo innugol le 2 octobre non ɓe ndikkay joni ɓe ndikkay et puis ɓe ndikkay ɓe aɗo présenté andi ɓe ƴettay woni pause voilà ɓe ƴettay Binta Yombo ƴettay woni pause photo fi yaroya ko jinni awron koyna Camara Petiyero acce mi photo seeɗa salminen impec au passage par ce que impec no wakke voilà impec no impec lan hande fewɗare mo jooɗi mo voilà kaka binde télé o jooɗi 78 ok guiɗo wuuri avant yen en daara sen heɓa auditeur ɓe ɗiɗo tato si arten daren clip bita laali so par ce que ɗon andi hande émission no welita noon ko noon jama woni apprécié ka commentaire ji ga on va parler ça après mais en tout cas en salmini en daari en tawi batti o initiative arno 78 watton 116 82 38 78 116 82 38 ko ɗum nane mbami yewde so Habibou ɓe wi sincèrement balle so faɗɗe participude nanen ko hewɗon ɗo mi noddimo o wilan bela miɗo reni o mi anda ɗo mi jey réunion so tawi on gayni haray événement e ɗum ɗo commandres ɗum ɗo mi addanan liyen on min daaray komi wonɗiɗan jooɗi ɗar la ndaade lama réunion la ndaade o par ce que ɗon anndi onon fimon fanɗa min yaso donc kolda ara en salmini jama fof arten karamo ko Mamadou Winde Diabo karamo ko Mamadou koɓe telimile ɗi golle donc karamo ko Mamadou koɓe telimile hiɗon anndi Binta Laali komo telimile au passage salenene sara me yiidi teddungal le mum voilà aray jannenejo kadi sa wi salenene sara wi jannenejo ko ɓe woni ɓe telimile ɓen e nenen lemba jooɗi ɓe wakam ɗo
salminen kadi kajjatu debbo tinniɗo kadi mo inne ɓe o yeeye futti ka marché ɓe namo kajjatu futti mo telimile ɓay o nani fiɓinde laali kanko yeccete téléphone makko noddi milan on waɗi noon komin falano ko min holla on telimile ko menen ɓe mawɓe wiyeteɓe gaaji ko hande mi yawno mi yewtiɓe ɓe wi hari mi sella kono mi dikki ɓe wi min mi wolaneno bela ñande ɗa ɗo bintalaali o haysi mi ñawloto paasi mi yaha mi waɗay min kadi mi promotiɓe mi addana ɓe taxi ɓe yaha ɓe jooɗo ɓe ndaara hirde bintalaali karama ko madou makananno wo si tawi gorejo baba ma organise concert on gorejo baba ma kay no yimude sa yeehi hayre harma donc ara en salmini kala ko madou passage donc ara donc ko kamɓe yewdi kan haala ɓe faala ekkitade pula DJ e weltanike karama ko Mamadou sukaɓe telemile ɓen fof kala mo be katolori d'accord goɗɗo himo moƴƴima mo boni kaka suudu makko adorta o suddiɗo mo wonɗen e daranade ɗo ko suddiɗo mo telemile ko suddiɗo Guinée en fof ko honɗum waɗi kala yimuɗo si tawi ko reconnaissant tawa o woodi ko ƴette juuɗe bintalaali so ko yiwete kon fof ko bintalaali presque créé par ce que ko kanko suusini fulɓe ɓen ƴettugol micro daro e hoore podium yima wacca woɓɓe no woodi annduɓe no woodi yeetaɓe no woodi jogiiɓe histoire makko on o fuɗɗori no fijugol e ko wiyete leleyo kon ka jiwɓe fottata ka hakkunde cuuɗi tappa paaniwal fija ama o yima yimɓe ɓen ama donc si ari hannde ha o fewndike ɗo e Allah danden o yaade ha o feƴƴina hara kon say wowleten fi wallugol mo fi goɗɗum telemile yoɓe anndu ko ɓe jon dennabo na ɓe aroɓe dennabo ñande bintalaali so ari ɗo kala jibinande telemile ka hikkorɗa o ka hikkorɗa haysi ko paasi ɗin tum marɗa hinɗa toraya eto hewta ka centre culture Douta Seck ka wiyete Médina ɗon Dakar luttuɗo fof luttuɗo ko wiyete himo wallude mo wallirde sabu ko enɗam makko kono haray ko kawtal makko ɗum ɗo so feƴƴi yo guinéenɓe ɓen fof waɗe hakkille mum alliance de la sous-région allez mi sikki tun avant ye feɗɗi kaƴe allo oui allo oui ça va adi ben anay no marsude ɗay jang gandu ko min Petit Bari DT Petit Bari DT kon no way kaba ida e jan no ɓe dongol tuma fo yiɗi noon ko fewndi toon ça va Petit Bari ayi ko fewndi fewnɗo kon ko yen waɗan sargal bintalaali so le 2 octobre donc le 2 octobre si allahu lanɗo jaɓi Douta Seck Allah tawna Allah tawno en allahumma amin d' accord comme kon ɗum falnoɗa an kadi yewde seeɗa e komin woni yewde ko non sina no yiɗi no foti jokke wennan sele sabotage wona hunde wata e wona nene goto baba goto sele ni ko pullo ko soso ko maninka wallahi ay ko non tampini e wallahi Petit Bari en daagi wona leydi heddi ɗiɗɗen fof ɓe ma laynugol o ko nene goto ko baba goto ɓe jogondiri woni wuurde wotoɓe kono lagini hannde kay heddogi innugol o ko soso ko maninka ko pullo ko ɗumajo ɗum toogi Allah kan fof man ko woni hunde wotoɓe feppen woni nene goto baba goto allahu amin d' accord Petit Bari tonto mik siwaaka tonton mik e ndaara e so Allah jaɓi no arda par ce que ɗon anndi dongol tuma no wanno tun ma feeto maɓɓe ngon ɓe wolde fi artiste e waɗay ɗum ɗon nani ok so Allah jaɓi ma minen abbilam fala toon so mik pare a goto son gaynoyiɗo il y a pas de problème Petit Bari ok so Allah jaɓi nawuro fof ok d' accord ngol tuma merci beaucoup Petit Bari andita noon ko siid ndeloni paren o concert nani dongol tuma fof koye engage ok on jarama merci beaucoup acca 78 116 82 38 ha joni ka plateau men
Jama TV hande be meda yide tun ka régie ka région no hara DJ yiti to den ka deba men d'accord hara ko mi do weltani tagudo langon hunde piji yogaji go be mi wondi ben fo mi do ndari mi tay ko yimbe responsable. Acha merci beaucoup 78 116 OK merci continuez odo way mi wondi ben fo ko yimbe responsable jama on non no je koko moƴƴi jembata kala ko jembuɗa goɗɗo a taw hino moƴƴi ko ɗum wasiɗa jembude mo hay goto heɓali ɗo ɓiɗɗo hande inni mo Iblisa a faami donc haraysi 116 82 38 assalamu aleykum garan allo on jarama ɗon e jang waleykum salam widanelan télé on seeɗa s'il vous plaît télé on seeɗa jantuna to golle de leede seeɗa ɗoytanelan télé on seeɗa la nande hito an ka télé voilà donc il faut que c'est yewtay ɗoyto nammi télé on seeɗa ara min mi nanta kam yewɗon ka télé sinon en famodirta DJ nam nafa association ko siɗa kerewdemo wona fiyima amatu normalement enen guinéemɓe ɓen ha yehi nokku goo yummama ala ɗon baabe ma ala ɗon amara laamu kadi représente ngoma harayɗa andi way ɓeeɗo si goɗɗo yani e hoore ma ɓe darantoma ko sifa ɗum ɗon formi association tawa si goɗɗo nawni e moɗon hiɗo wawi sodde bananaru yaha hiwroyomo tawa si goɗɗo heɓi probléme mon ka tribunal hiɗo wawi moɓodirde yahon darano ɗon mo ɗaɓɓano maji ko premier avocat jo makko hara si goɗɗo e moɗon heɓi inde bobo hayso mara feere ko innira ɗo wawi moƴƴodirde ko heɓuɗon kon innanonmo ko sifa ɗin piiji formi association kono woɓɓe ɓen no naati e nder burure nden ɓe ma faamali ko honɗum woni nafa association so yiye jokki ɗum ɗo ha o saayi ɗo ni lancaka haɓaka donc yon andu ko piiji ɗum woni rewde laawol voilà ko piiji ɗum woni e rewde laawol 116 82 38 salamu aleykum aleykum salam wa rahmatullah on jarama ɗon e jang jamtun hala toon e yadde seeɗa voilà ɗon maake honno ɗo noddanmi honto mi ñawlike yimɓe nde mbiɗa nodda on ɗo ha Grand Yoff de Grand Yoff ɓe fof salminama haray on nani ko alliance de la sous-région préparé kon pour le 2 octobre fête l'indépendance o ko honɗum marɗum ɓe toon ɗon seeɗa non hiɗen hannde alliance de la sous-région donc hannde mbiɗo wawi miɗo ekkito ɗum wona gotum nam koko ɓe wowi wadde d' accord eɓe andira golle kelɗuɗe d' accord e seddingal merci beaucoup min ko sabu jammalal bari bantingel waɗi ha mi acti yaade ɗo concert merci beaucoup sa yii hande kaɓe dari woɓe wowli koɓe wowli ko a hersata d' accord donc hiɓe wawi golle maɓɓe ɗen merci beaucoup jama on no teddini ɓe ɓe teddini hoore maɓɓe merci amma neɗɗo si teddini hoore mum a wuuri e hoore gonga inchallahu ka tippuɗa wo dimbotako nam allahu on kadi okkoraymo yimɓe kelɗuɓe wallitotoɗo mo d' accord vraiment si wona mi yiɗuɓe ɗen mi welti golle maɓɓe ɗe no rewi lawol an Didier Bella donc an kadi vraiment golle maɗe no rewi lawol hiɗa weltana weltora giɗo jamma production kadi ndi grawori himo weltana kankadi vraiment goɗɗo ala joddi makko ka saare ɗo no wayno wacciɗa andi men goy non min mbiɗa andi ɗo moƴƴa noon ko enen on komo annduɗa yewta fini d' accord ara mbeɗa hiiron to fof mi weltani koye moƴƴa merci beaucoup jarama merci beaucoup oɗo noon ko ñawɗo inde nden en tout cas non ko gonga ko o jarama donc haray ko wiyani mi ko yim ɓurtu jokkude en ɗan min noon komi addimiɗo hannde kon fof la wowi wadde concert miɗo wowi wadde piiji buy elan andi kadi piiji buy ko tawata joni miɗo haani rewde mum kono miɗo faala e ngal e wakkilo en foppu meɗen kala wonɗo ka saare ɗo kala ko wonɗa e nder saare nden siɗa mari basa araba le 2 octobre ya même ka centre culture Douta Seck ko ɗo salminten Abdoul Bambara président mouvement solidarité on salminen Kouyaté Fass Bafodé salminen Hadja Aissari 3 par ce que o wilan bela e ngaalo nabaylan kabintalali so donc Aissari 3 acca ƴetten goɗɗo taw ka ligne avant yen ar enen acadi bari parti allo ka ɓurure ɗon kam joƴinanga min allo
voilà e oɗo yeyi avant en arene asru bari bantingel Aïcha en tant que a sonnajo debbo Binta laali no arde ono rewɓe o siti yimɓe ɓe o hu wonirno ñande goo woni hajja nena Aïssatou Bari Bantingel Binta Yombol kon ɗum maɗɗa ko wowla taw ka nena Aïssatou Bari Bantingel ɗon si arten nokku goo DJ Bella haray ka nenan Aïssatou Bari Bantingel min avant miɗo wolde fi maɓɓe min ko neni am ko gore yan kadi parce que goɗɗo giɗo ma ko gore ma voilà giɗo ma ko gore ma ala yejjitali ka posa ka wiɗo acca ƴetten goɗɗo ka ligne allo oui assalamu aleykum wa aleykum salam wa rahmatullah min jarama tan hana taw eɗon e jam alhamdoulillahi karamo ko Mamadou Inda Diago sikki arana jammittiɓe ka birdi ɓe harana birdi jammittiɓe ka Facebook c'est à dire so wowi tun joni mi anda ɓe andi kone mi faytede salmin ɗo waɗa nanta soko nam mi salmini prési jammalal mi salmini patron on ka rési toon wallo walan ha mi connecte on inna guiɗo jama donc waɗe ewa école ɗo nani e jento jiije bela e bela mi salminani mo jento goye jiije bela jentuje mbimi nam ila fuɗɗi ɗon wadde concert mi tanjini so waɗi concert koye ngal no waɗ ɗon concert mo jama o faala o merci beaucoup sabu no andi mono adde Pati Binta laali mo wawi influde makko baɓe no ɓe foti fodde o hara ɓe yaawi hara ɓe hersa nam ka taɓe ɗen taɓe yeete ɗen miɗo faala taɓe ɗiɗi machallah mi anduno a waɗay ɗum boboru andum boboru dina mi anduno a waɗay ɗum nam ɗo ɗi taɓe ɗiɗi nani merci beaucoup karma ko Mamadou mi yeymade ka non ɗum ɗon ko o kala yeyde o mi yeyde andi sinama bintanal telmile men daranon mi attotoɓe arde ɓen 10 personnes attotoɓe arde ɓen ɗaɓɓanoɓe VIP mi yoɓay merci Diabo on a noté hein voilà on faami 10 personnes attotoɓe arde ɓen wattanomi ɓen ɗon ka listi ɓen ɗon mi yoɓay ƴiye maɓɓe ko kuti o VIP soodi taɓe ɗiɗi après ɓe gara men huɗɗita ɗon merci beaucoup merci karam koye kanke ko bintaali wona heɓe haray kala mo ala passe nde ñande inchallah mi yoɓana on tigui passe si Allah jaaɓi karma koye aray mi weltani kew moƴƴa yo Allah vraiment yo Allah ɓeydu ko ƴettuɗon ɗo inchallah haray koye goto aray meɗen weldi merci innama bintanali sowa mo kala haray no yiɗimo mum haray wallahi karama koye wallahi on jarama mi weltike nani merci beaucoup voilà Aïssa adlan kaluma nokku goo miɗo andi kami kaliɗo bisimilla ɗo wawi développé kalila haray sa yi minni giɗo ma ko gore ma haray nene ma ko gore ma comme gorko bamma ko gore ma so ange goɗɗo yewtimo gundoji maɗa a heeɓi probléme ari ka makko a yewtimo o ɓuttinima ɓerde so okkorari makko jonnuɗamo kon o itti seytane ma haray ko woni gore ma mo wawata yewde piiji ma haray min mo innila mi wowlu finena Aïssatou Bari Bantingel haray komi wawata inude komi wowlataɓe ko goɗɗo andaɓe haray ɓe andu kadi kamɓe nenan Aïssatou Bari hiɗen toɗɗiɓe hiɗen yiɗiɓe hiɗen yiɗani ɓe kono ɗo na enen inviti ɓe de ɗo kay ɗo haray na enen inviti ɓe de kamɓe jam Binta Yombol haray ko Binta laali so inviti on gore mum jaaja mum nene mum nene goto mum haray ko kanko inviti on d'accord haray bi awa nena Aïssatou Bari Bantingel on nani onon kay ɗo mari ɓe buyɓe yedden séréji ɗi en accali hay e goto en fuɗɗori séré wonɗo Kédougou ha en memi séré wonɗo Dakar Plateau par ce que ko ɗon saare nden haaɗi en accali hay e goto communauté guinéen ɓen fof ustasi konten ko sosoɓe kono hiɓe invita par ce que ko sargal Binta laali so wiya
si a ari ka sargal bintalali ha bintalali jonnama diplôme d'honneur makko o jonnama ko duwa jonde ko sur scène si dafal wawi waynitade minen hedditoɓe pooɗa ɓe min heddo pooɗa ɓay ma min pooɗa dj nam mi ɓeyditante ɗon seeɗa ko heeri komi andi kon nam hiɗon andi ko imminaynoɓe woni arde e ngal déplace o ara Masi Diallo en ko ɓe woni responsable ɓe artiste on artiste jo no wawi iwde lagine o ara ɗo o hoota o inna o yii ko welali mo ɗum ɗon hiɓe wawi ñawitirde goɗɗum ngo ko borenedi makko ma ko gikku makko kono si kamɓe tigi ɓe immike ɓe arde e ngal ko ɓe yi kon ɓe nattoray lapoy andi ten Binta Lali Sow wona mo pullo mo fuuta tun hande e yiiɗo ko président de la république on ƴetti otowal okkimo décori mo soodi galle jonni donc ɗum ɗon no wawi en hollude o woni guinéenjo woni guinéenjo tukul donc aren e karam ko winda jaabo ɗo mi yiltito e maɓɓe mi yiltito e hajja Aissatou Bari Bantinge hiɗon andi hakkil wona hayre waalinde kono ko hakkil yiyata hakkil wona ɓe tu woni ɗo karamokoɓe wona ɓe tu woni ɗo wona ɓe doganede kono si payku waɗi haaju holliɓe ɓe yara wasay ko paykunkun si mokoba waɗi haaju holliɓe ɓe yara wasay ko mokoba holliɓe hay goto ɓe dirtina haaju yimɓe ɓen fop kala ka immiɗa holluɗa karamoko ma holluɗa Aissatou Bari Bantingel hiɓe immade ɓe jokka mako ka nodduɗaɓe ɗon hiɗen andi noon si a huwodira e jama on a wonay paykun a wonay mawɗo par ce que no woodi ɗo e yogaɓe e menen responsable ɓe wiyeteɓe ko responsable ɓe soit min jammiti soit ko par érage men soit ko par institution joƴƴini men kono no woodi woɓɓe amen hay yii rewɓe inna ɓe ko jiidira tun jokki mi wellandoma goɗɗum ñande daroynoɗen ɗo de ka Abdoulaye Daouda Diallo ka gouvernement ɗo wona ɓe rewɓe heewinno salon ko ɓe kadi koye fof walano ko yewi ko wonno toon ko nabarki Allah ɓe ɓay en arti no woodi no boy nodduɓen kadi ka sera kadi inni ko honno fii ko heeɓi ko ɓelle ɓe yahano haade ɓe iññini en kadi ara e sayi hay say ko fii diina jokka ko enen fortata rewɓe ɓen ɓaɗo en defanta hoore men en fittanta hoore men ɗum ɗon fof ko rewɓe gollata il faut jama on jaɓa ka noddidirɗe oɓa Allah waɗi ko enen kafi mo ɓe yo participir hakkille mum ɗen en tout cas minen mokkobaɓe wonɓe ɗo ɓen mo ɓe no dowa liiƴade ha ka ley yaada e jama on fof merci beaucoup mba ɗum ko responsabilité voilà très bien président ɗum ɗon ko par ce que responsabilité on hande wiitiɓe président ɓen kono wiɗo no ɗuuɗi maƴƴi ɗo o a yiyay ɗo goɗɗo no ƴetti rôle président nokkel tati mi forme association mi wona président forme ya association o laali boyi goɗɗum ɗum ko mi forma kadi yaha toon kadi wona ɗon kadi président mi wolaki si tawi ka wonɗa président ɗon ana ɗum ɗon sa hittay ɗon e so tawi ka wonɗa ɗiɗaɓum ɗon wonɗa e gollude donc aɗa no satti il faut que jamam faama ko honɗum wiyete hol président donc aray mi salmini o mi weltanike o moƴƴa émission men o neɓata woni ka feŋ haray min ko mi andita tun jama on kono wilɗen noon Salam Diallo ino invita e concert on par ce que Pape Diouf aussi no invita e concert on ɗon andi e ngal Aissa o naadu en e piihoyɗi annduɗa hoorema ko non c'est que min probléme an o voilà probléme an o min e hoore an mi wawa si ay mi perdu contrôle seeɗa si woni duta sek e yer wonaɓe invité ɓe par ce que hari ko a yiya tan naɓana goɗɗo lettere joni noon yimɓe ɓen comme no karma ko yewti ɗo ni ko e ngal adduɗen yimɓe woɓɓe ɓe tawata vraiment e miijiti yimɓe ɓen no wawi arde tawa yimɓe ɓen sikka ko fi ɗaɓɓere mbuuɗi ko watten ka jiibaade mi coupa on président mi noddali o nane téléphone min ni goɗɗo wi yo waɗanmo lettere hebdomadaire ko ɗum min kam mi woni ɗo ni inne Diju Maasi o wayruno concert tan Salam en ko organisation no concert hande ɓay mi ari ka marché Tillel mi wi'imo ko o ni minani ko bindano ɗon o addanena lettere mi yaahi automatiquement ko ɗum noddi président min noon mi yetton hunde wotere mi anda si mi yiltitata en ka fuɗɗode fuɗɗitoɗen piiji goo hiɗon andi nde balɗe mi nani an e DJ Diallo
Ousmane hiɗo vera ɗon discuta ka dambugal am innuɗam Dj Diallo inni artiste ji wayri arde ɗo ko tawata no wayi o Binta Laali hara a nana guitare no wulla a yiyay artiste ji no yima anda ko artiste wo joni ko woni gol tun casquette ji ɗi waɗa hoy hay joni noon mi andi e ngaɓe fuɗɗitata on débat voilà Aïcha aɗa fuɗɗi ala way ko ɗum andi si a yii goɗɗo hino waɗa goɗɗum haray a jembimo si waɗuɗa si tawi noon a addimo andanɗa hoore ma wona an addimo haray ko fof addimo andi alliance sous région ko ɗon point fort men o woni en jembata koɓe jembo en min hankin no woodi tato nodduɓe lan hande lan wowlna président on ko yesso makko ɓe noddi lan ɓe inni waɗane men carte d' invitation mini mi waɗana on carte d' invitation goɗɗo maɓe waɗana lan soutien nani Aïcha à part par ce que ɓe faala wallude wowi mi waɗanmo soutien carte soutien à part si mi waɗani ɓe invitation ji maɓɓe ɗin te ko kamɓe on nokku goto mo kala mi waɗan lettre d' invitation à part o yon wattana lan carte soutien min non fof mi naɓana on carte soutien par ce que ɓe faala participude ɓe faala wallude hara noon kadi ɓe andaka kadi ko kamɓe waɗi hara yo yimɓe ɓen kadi andu haray carte soutien ji ɗin kadi si tawi ɓe wawata arde hiɓe wawi natude ley naɓanen ɓe participa par ce que ɗo ko sargal Binta Laali sargal en pular ko en français ko c'est décoration c'est décorer une personne et pular mi sikki ko c'est-à-dire ko wi'ugol ko c'est-à-dire ko ran ko manam ko wallugol ko c'est-à-dire ko waɗuno kon wonɗamo e c'est-à-dire ko cewɗi makko ɗi wonɗamo e della ko ya joni toon tigui cewɗi makko ɗi kuugal makko ngal voilà ani lanano pular c'est normal ça seeɗa ayi so yeeyi soɓeɗerdedande no famne walla kono jaɓaani bon en tout cas min hande mi heeɓi ideji ɗiɗi komi noddira jam ñalorma ɗo miɗo wawa ka wolde ɗum ka antenta par ce que en jooɗaki yewtuɗen kono woɓɓe ɓen kan no wiide en woɗen duwa wadde défilé de mode jiwɓe haɗa ɓay ko fête indépendant à partir de 17h ha 20h on ni haɗa ɗum ɗon gasi fijindaro heddin ɗum kadi compagnie bon ça va voilà les organisateurs est là non ɗum ɗon fof on va c'est une parenthèse on va s'en parler et puis kadi ɓayɗen jooɗi ka antenne mi proposana secrétaire à l'organisation rewɓe ɓay ɗum ɗo fayda si yeehi ha ɓuusi rewɓe kadi no tawade jogui dole mum ɓayi ɓe ndaara si tawi woni communauté guinéen o e race on communauté différence race on fof tawe ka organisation par ce que eɗen anndi enen ko enen ɓuri ɗuuɗude na par ce que ko ɗuma yaga kono ɓay ko enen ɓuri ɗuuɗude ko enen memminta ideji ɗi tawnen ɓe noon e muɗum ɓa Allah waɗi kadi ko enen kafi leydi ndin ko enen kafi ɗo ko enen kafi kamen ko ɗum président mi yewtidi hari e chargé de l'organisation gorko on monsieur Souleymane Bari Diallo Souleymane ka ko Diallo no waɗi on ko to yetta voilà chargé de l'organisation gorko on hari min jonni proposition fi mi arta ka défilé fi waɗugol défilé de mode par ce que no woodi joué de théâtre ji par ce que no woodi joueɓe théâtre ay joueɓe théâtre wonɓe arde ɓen ɓe jouay ɓe jonitete rôle ji maɓɓe ɗin ɗum ɗon no woodi watti kadi waɗugol défilé de mode hiɗen faala waɗude mais min heɓari tawo ko ɗum haɗi min arta e moɗon min heɓari tawo wawɗo min wallitade pour hara ɓornande défilé ɓen par exemple min heɓa taw tailleur ko debbo faal ɗon ka ko gol worko ko min heeɓi muɗum wo ko min heeɓi ko min heeɓi muɗum wo tenue africain comme tenue européen ça je vous donne garantie ici on heɓay ɗum
ok awa par ce que ko ɗum ɗon min yewti mi hari meɗen darde si min heɓay walloɓe men min heɓateniji ɗin min recrutugol juɓɓen e sukaɓeɓen woɗa défilé woɗɓe woɗa défilé woɗɓe rewɓe ɗum ɗon c'est comme bonjour parce que miɗo mari ɗo mari équipe muɗum non min andi ko gollanɗa ko ka sikkumen fama aray kadi ko arti kadi e fi ko pose ɗollan kadi comme fi communauté ji luttuɗ ɗin la porte est ouverte lawol bafal ngal fermaki bafal sous raison fermotako hay goto fermata ngal parce que na porte a fermé c'est porte à ouvert pour tout le monde woni guinéen jo woni européen jo woni arabujo woni toutes les africains et toutes les européens ɗum ɗon fof hino udditana bafa hande sénégalais jo ari ou sénégalais o inni himo faala tawtude en e golle ɗen ko sous région haɗa hiɗen ine mo bisimilla ko toori woni kadi guinéen jo kadi woni sosojo woni maninkajo woni bersejo kala arɗo porte on ko ouverte ko woni en jaɓata tun ko hunde wotere en yiiɗa piiro en yiiɗa yenodiro en yiiɗa fenade en yiiɗa gujjo par ce que mo feni o janfoto sa fenata a wujjata a jattata a janfotako ko ɗum ɗon tuwoni en yiɗare toon kala arɗon tawi hihi ko ardi ko fii wonugol wona alliance on ko woni alliance e pular ko jogodiral ar jogodiren hendu naɓata goto e men kono yewtomi yaato hendu naɓay mo hendiɗo o hayso on tigui ma yaari on tigui barmay alliance min on ko ɗum kala faalaɗo arde ko alliance de sous région haray bisimilla makko ko tooli makko merci beaucoup vice président avant de nomination Aïssa de mari difficulté seeɗa difficulté mo marɗen on on hina suuɗeteɗo ko guinéen fof jeeyimo ko honɗum woni on difficulté mo marɗen mi toroto on onon ƴettuɓe confiance miijiti ƴetti mangu ƴetti responsabilité halfinimmi ɓen wota hay gooto danko gaaɓotoɗo ɗum ma yennowo ɗum d'accord ma haɓidugol e goɗɗo d'accord fi hon ɗum hande ka wonɗen ɗo mi ɓuri e tañinade depuis o association créa o fuɗɗoranoma football o yeehi ha événement ji ɗin fof hande si moyen guine faalama organisé comme laylatul qadir comme affaire fi sadaka ni ma rencontre fi l'islam ko enen hiɓe hoolori en hay si tawi woni en fo en participata kono ko enen woni daƴƴere nden par ce que ko jibinande moyen guine tan donc enen no woodi e siɓɓe meɗen ɓe wiyatama karama ko en ɓe wiyatama maître ɓe wiyatama baabe sago maɓɓe haysi en fo en darike ɗen jangi ɗen hunji ko en feppu juulen ɓe yiɗa wiye ko kaari woni yeeso joni noon en andi joni en woni maître eto ɗe wonen maître wonugol men maître o wona en daro e haɓidugol e yimɓe e sonkidugol e yimɓe hande ko waɗuɗen ɗo alliance ressortissant de la sous-région kala wonɗo e mawɓude ɗo groupe aji 3 4 5 jeego wi ayne wonen hunde wotere ko ɗum ɗo winoɗe yo waɗe wallahi ko ɗum ɗon noon winoɗe yo waɗe ko wonata ko wona en hikko yeeso e waɗi kono ko ɗum winoɗe yo waɗe ka par ce que a wawata laamade ala yimɓe mi nanno certain responsable jo no innamen woɗa ɗo e ɗaɓɓude laamu taho ko jo yimɓe ɗaɓɓirta laamu ɗaɓɓoya jon jawdi hikkoya ɗon dernier seconde ɗon ɗaɓɓa jon gandal ko jogo ɗum ɗon fof yota lanco d'accord donc haray ko wiyaymi on mi weltike invitation mon on e weltanike avant président yo weltanla invitation on en daara clip binta laali merci dernier on taw si arten noon waɗen tour de table weltodiranayi seeɗa ni wiyala loi non kono ɗo on tigi andi ɓayi voilà ɗo loi wioletake ɗo ala président ala loi quand ja fokkiɗo wiyorugol loi bon on va manque régime ka ɓuuri giɗo jama production mi andinan noon ko kanko woni charge de la culture alliance de la sous-région voilà hande kadi wuuri o ala surtiri hay e goto mo gollanta ɓuuri ko alliance de la sous-région ça veut dire ka télévision noon ko business won ɗo
ɗo ala samba ala demba kala fala min tawi ga o ɓe min wona kay asiyaɓe ga voilà marɗo produit o yo ar men feƴƴine ɗum ɗon ko golle noon c'est de business maintenant haray koye jama an ɗum ɗon donc haray kala kadi faala réservation ji ɗin fop mi jonna on joni numéro téléphone ji ɗin ka fin de l' émission so Allah jaaɓi maydaren Binta Lali Sow arten ka plateau men Jama TV. Lamin Girassi ko neɗɗo moƴƴo ko espace ko mi sikki tun roi de espace ɓe wawa participe ɗo wallitugol ɗon par ce que so Allah jaaɓi so waɗi voix on joni publicité on en naɓanayi ɓe kadi ɓe lança par ce que ko Binta Lali woni erde président Malal avant yo wayno ko Aissa woni waynade ko honɗum wonɗa e waynorde yeɗɗa guinéen ɓen ko honɗum habborɗaɓe e ko honɗum ɓe habborma si Allahu lanno jaaɓi le 2 octobre to e Douta Seck maison de la culture Douta Seck Médina Dakar en face rue 25 en face mairie
Medina on pour be andabe way DJ Bella komi innata jama guinéen be e sénégalais e yimɓe wonɓe kaduna ɓen fo jooɗiɓe sénégal ɓen haray miɗen invité ɓe miɗen habbiɓe haray noon ko nde parati hunde nden wona no ɓe sikkiri noon nde yaroyta koko ɓuri noon awatu ɗum ɗon noon surprise kadi no nder toon d'accord komi wawata wurde ka plateau ok komo ari yii wata noon goto jaɓotarude ɗum ɗon par ce que andi innugol miɗo falano wadde waɗu iya no ɓuuri yewgol ha nder toon gon sénégalais ɓen ngam matta baram wiccat loho ɗo ya yewde ngata honduma no wicca jungo haray ari a haray piiji ɗin no nder toon koɓe sikkano kadi no nder toon surprise jani no nder toon artiste ɓe go kadi no mara nder toon ɓe enda hoorema ɓe ɗon ko ɗon juste yaltoyta ɓe faala yiwde hara ɓe anndanɗa hoorema si ɓe ginnama joni hiɓe nder toon ɗo joni haray woɓɓe go fuɗtorangude joni d'accord haray e watti ɗum ɗon kadi entre parenthèse on ti waynto to woni haray lan weltani groupe angum fof alliance de la sous-région président Jammalal Bari et présidente amen on Djiwo Diallo e groupe angum fof haray kadi lan weltani kadi famille angum ɓeygure anden surtout groupe ɓeygure amen nden nder toon groupe jiwɓe yomɓe haray miɗo hiroɓe en passage mi linta seeɗaɓe par exemple wono Mariam Ba Safiyatou Doussou e Binta Fati Khadija Aissatou Diaray ɓe boyi hiɓe toon Karimata Maram Bobo haray ɓe fof ɓe weltana andi sa yii a yeehi a wawi wadde goɗɗum ko ɓeygure ma nden sutenuma wallahi haray min ɓeygure anden ko kamɓe sutanilan d'accord e piiji ɗin fof ko ɗum simi wawa accude ɓiɓɓe ɓen e fayɓe ɓen e ne'ete ɓen fof mi yaha haray par ce que miɗo acci woɓɓe ka suudu haray vraiment merci et merci et merci haray kadi yoɓe andu kamɓe arayɓe ɓen hiɓe habba ko laati kon no saati wona haala ko haala huwa d'accord inchallahu rabbi wona haala ko haala huwa président Malal ko ɗum waɗo waynitorde ka plateau men Jama TV haray ko adi kon taw mi weltanike Allah mi weltanike on accueil mo min heeɓi ɗo on merci mi weltanike kadi groupe men on fof alliance on no fotta fodde miɗo toodi Allah tawno en ñalande tawa ko miijiɗen kon ko ɗum wata won fewnuduɗen e mum allahumma amin Allah dandammi kadi wirtere moɗon amin ɗa andi aduna ko ɓuri sattude no weli tuma jama fof moɓi suɓima no foti haɗa an kadi ko tortoɗo Allah ko Allah dande wirtere maɓɓe wona min toni ka saare ɗo si tawi ko mo daari no quelque part tawi ko fi jawdi haɗay no wona min hikkinani ɗo yeeso mojo ɓernden kono confiance janono hakkunde meɗen mo be no darude no bano adama wata noon ko hombo jokkata haɗa miɗo weltani Allah weltani on groupe on no fotta fodde haɗay komi wattanta on ɗon goto be ko halfinaɗo yo asir e hoore confiance golla mo be gollana fou ta gollan hoore mum si mi inni mo be gollan fou ko confiance woni hakkundeji meɗen mi weltanike association men no fottawde ka rewɓe ka worɓe haray jama on wona concert meɗen woni arde ko concert musidɗo meɗen ko tummodiral musidɗo men ɓe woni arde wallitagol Binta laali hande kala mo gilgil ƴakkata ka ɓernde mum si yimo andi ko yangani jama on kon e yii kadi mo ɓe no tambitori siɗɗo mum on enen kadi en bambanayi aade men on par ce que eɗon andi artiste ɓe no ɗuuɗi catégorie ka meɗen ɓay ko pulal mi woni wolde kono mo ɓe no suti ko honno dankora si tawi noon hewtiki ka dankagol an kadi ayi siɗɗo ma on hay si tawi ko honɗum ko hombo an kadi tuttuka hen paare an kadi mo ma o yo ɓurane goɗɗo goo hara yo jama on andu wona fi malal no kaani ma malal e makkarin hewrodirta ma malal welatalan wona ɗum hattama o yaha tambitagol musidɗo makko on no ara janngo hara na malal organise ko goɗɗo goo organise en fof kadi si tawi ko sifani en moɗen daroɗe wallitoɗen ha on di resisa
hara wona en innu fokkutuɗo ka dow wono awa ƴawgol leggal feeto ko yayo ha fuɗɗa memude tumɓe pooɗa koyngal ngal yana goɗɗo kadi inna yahanayi donc ɗum peeji hara ko en sansuɗe e meɗen par ce que Allah no okki en ko okkali buy ndaron ka gandal ndaron ka ngari ndaron ka moyen ndaron ka personnalité Allah no yiɗi en ko buy faɗi woɓɓe ko sombo ɗum añiri en kono e ronku nantodirde ko ɗum ɗon etotoɗen enen kadi itten hakkunde men haɗa mi halfinay ɗum jama on fop par ce que fiyon ɗum si tawi woni har mum enen en jaɓuno mo be ko muusi oya ko muusa oya mo be miijo hirtota ko ɓay anda si ɗimmo mum on hirtike haray no naaɗo fewdiɗen kono haray en halfodiri fi Allah hotan nabijo ɗen tori jama on fop yonoto en le 2 octobre ka centre culturel Douta Seck Médina en face mairie on à partir de 19 heures si Allah jaɓi saabu annabijo haray ɗen tori Allah wallu en taw ko miijo men gon feƴƴata nde ñande assalamu aleykum. Merci beaucoup président Hamala Bari Bantingel, merci beaucoup Aïcha chargé de l'organisation, merci Dio Diallo en tout cas kankama effort ji makko ɗin fof e partout yadnallam fof e côté ɗum ko ɗo mi salmintano Dramé kumpaji de wakam kankadi mo darde émission o merci karama ko Mamadou Winda Diabo e kala wonɓe ka région ɓen fof ɓen salmini min accali hay e goto anditen Boubacar Horeya kañum kadi imo préparanade moƴƴa par ce que fans club makko no wakkili et puis vraiment salmin jiyaari Fas kankadi en tout cas imo takko men bimɓe e keki ɗo wi o soutenay alliance ande ɗo binta kan ngal voilà mi anda sim ɓen heeƴay ka ɗum Mamadou Binta vraiment men vraiment mo wakkili e innuno men aru ga o inni kanko mo yarde caaro gandal gonno yimɓe voilà aray tigi tigi on vraiment en weltani keɓe fop kala mo nanali inde mum ɗo andi taw kanko atta sollicitede c'est pour cela inde sere hay e goto en wowlali ko inde sereji ɗin fop en général wiɗen jonno yontere hande si Allah jaaɓi haray en daaray no sereji ɗin ɗuman ɗon haray kala falaɗo tabal sodde tabal yo ƴettu numéro ji ɗin numéro président Thiamala Bari Bantingel on ko 77 voilà 649 90 96 649 90 96 mi jonnay hande numéro chargé de culture on kombo no wiyete on so noddi on ɗon on anda kombo wiyete on ƴetta numéro makko on 77 981 32 37 32 981 37 32 ko on ɗon woni numéro makkanko chargé culture on numéro chargé de organisation o jonnami hoore makko joni par ce que si debbo danejo jonni numéro ɗum yando a walta ko ɗanda donc numéro président on kadi en jonnay ɗum ɗon par ce que ɗon andi ko kamɓe jogui affaire taabe ɗe moƴƴa donc en salmini en accali hay e goto numéro ma misikila wawi jonde ka numéro ko ɓe noddata pour taabe ɗe mi jowawi jonde ɓe numéro an on ɓe fi réservation fi taabe ɗen ɓe wawi wadde 77 830 61 45 awola tinna 77 830 61 45 61 45 830 ko feytaɓe ɗen noon voilà ɗum voilà aray ɗo gandi kala fala ɗo réserve de maintenant taɓe gon haray mi yegitnuɓe landade entrée on VIP avant taɓe ɗen entrée on ko jeelu ɗum ko garta e ɗum ɗon en arta merci beaucoup voilà aray tigui tigui on mardi ɓe woni réunion assemblée général alliance de la sous-région o haray kala tawaɗo ko alliance o fottu ka 16 président malal mi anditina on le 16 septembre à partir de 17 heures haray mardi à partir de 17 heures haray fotti ka président Thiamala Bari Bantingel rue 19 angal 10 Médina teddugal le mum le 16 septembre voilà le 16 septembre haray mi andidinayi on lan waɗa paare molanaɗo par ce que nde ñande ma yewten fi ɗum ɗon paare on ko mariage donc ko faasi woni e wadde teddugal kala yiɗɗo am min merci grand alpha Koloban merci Rahim depuis Jahay vraiment mi weltani kima moƴƴa ay ko teddugal le mum haray parrainage on ko le samedi le 16 inchallah kala ɗowtowo noon kadi DJ Bella Joli ɗowto alliance de la sous-région o kaka président Mala Bari fottete à partir de 17 heures ko ɗon wonɗe fodde Médina immoɗen yahay par ce que enen en yahay law
seede law mo kala yaaka watta ko big up merci beaucoup Jama TV et merci émission Darida à la prochaine inchallah big up à vous